kukiten secularism chi beloading kiti thwa mi tam ta in he thim na nei po in ayong heading mo hian heading chu India gamzong a main religion chu Hindu hian Hindu country kiti kuki gamzong Christian country heading a hian secularism kichi beloading hi ya kisei ahile Christian country ahung hiding chu ikipa pilo dan ha ti thudo he Israel lenghon bar ho na mai cham ho asu mang jiwa ahi wanga khumul dunga doi khum ki put ho asu belo ji un pathin alung hang je in Israel te chu chidang nam dang ho khoda adapi do ji gen the na tam ta da thu ji agamu zong midang api do ji na he pathin in bible manga se chu ahila ke kathin bon nang ho jang thingun 80 Christian hilo chu kuki kiti thailo ding hi akiti na lai hi ke ma te ya ka sei thu na hi sa u zong hi mei the chu ti hi pun philosophy gilta kha kizat lu ai zo ai chu Eastern Bengal Regulation Act 1873 dung zui a kuki country protection anabol now inner line permit tup le doi chun hichi gamu hi khununga Christian gam hung hi te dinga anasi mahi ake doi hichi dinga chu haulebi chum hon kukite asu bui lo na dia eveng tu diwa dan sim sa akoi wa hi ti thei he ji chun igam suwa missionary a hin solu tawe a hi Christian country hung hidinga thang e kam khum a hi ja kuki gam tundo na dia hichi philosophy chu izui thalu le gami mu di ha sa de chubana ho chum chi Hindu Islam le Buddhism country thum ho ki ka lai ta kuki country hi ja Christianity based movement achi lo la wa no in imazong e ge ho lo di ai chu tu to hi wa noi Bible thunei chu Christian country ho ma ba atam zo hi win ama ho thu to la du zo wa noi hi ke to le ti hi se to no mo hi chule kuki gam Christian gam hung hi dia gun tu sa hi na le wa noi ana wai pu British ten kuki te sovereignty ai lo le cham that na linguistic demarcation le igar sat na wa ko na recognize abo sa hi a hi ja agam hup sunga pathin chum le milim ho dim se zong le gam hu na ga sat te agam hu do gam nei ku ki te thu thwa ki kai ding thu pi thu lu tan na zong agam hu do te kam changa ki to ding hi ti he di na pui mo in igam din khana din do na ding le kipum khat na chu pathin akun ping do ding a hi nga lo le min cham that na e he pi zong le asung la e ho le pi ki khen te la gala ki sa the le ki that gam the i hi je wa one God one nation one religion tiabu ichi de wa hi te ki se e ho ku ki gam hu do te pan mun nu zu ya Christian country a sim do ding a hi je a thing sela pathin me kilang na gam a hi thai na dia Christian hi lo su ku ki indigenous pulama do jing ni hi hichi hi ke ma bo thu le sei thu hi po in gam sa banga lungthim ipu wa gam hu do ji le gar sa ji khan khu tho ji khuki vai pu ji ba he lai wa no vai hom British government in
ihung hiti na diwa tuilam analay chai sa ahitai hi ihet do lo chu hung ki sei do hiti hi pen sei num ki tin hiti hi ku ki te hi pathin thua ke pana ipan satwa pathin thu hing bible thu bible hi hanno thagau hu in the thu he nang zo hu ki gam hi adin no the ni dinga garman cha imanu wa pathin I choi sang ti no pathin in ya yo khan khu ding hin gya ding yo ho ding ga I sa bi ding hu ama ta athil bol the na atha chu yo ho chu hum ki lam do ding hi chu wa noi chi tim nan nam tin jo ai mo do ding ti hi pathin lo pin ding pen sei do hin tin ya chu hu ki te hi ipola christian gam sim do ding te lo thil dang ai lo le wa noi chi na thong pi dan wa noi politics chi dan no chi thei lo ham iti ai le Israel now chu British government recognize na bual tan wa noi vai pu te thu thua thu ki to le chun avai pu wa noi in gala ki sa ji wa nam neo cha e pom thei lo hi ama ho nam le na hi ja nam le to ki sa chu nam mi hom mi tam thil chu ma he nam le ma ma sim tha hi ya chu ama ho zo ku ki te sovereignty recognize na bo hi ama bo gal pi ni na hong su ki da is gal pi ni na chun I hin zo pa ki wa hi le esa san be che ovin eti chun India te jing zong British te khuda ko na cham that na no ma na sata pan na hi ji chan pui pa te ho chu Subhachandra Bose ana zolin Japan gama ko nin Japan sepya ana pang ku ki ho ni tam ta hin pui do in gala na sa na win Indian National Army din nasatan pananala ahi wangin Subhachandra Bose chu Bengali mi chun Hindu hon ana yang sin win ama no to thil bol chu he yong le pam bol na changin eti chun ku ki ho in India te cham phat na ding ike thu pi chu he pi no yum ta po ike thu khom lao chu a thu jinga te si hom a chin dung chu ya sei ding chun ama ho cham phat ama hon cham phat na mu wa le ho na cham phat na I mu de ti hi akinu tu naw khada hi ahi wang la India government in betray bolwin ama ho cham phat na dinga gal isa ka win igamu zo hi anake la win kila ading go na in he phat ni in a bol ta po ki ho pi lo hilin e vai hom khumovin igamu hi ho chi la ba tam te he jun ama ba chi la ba ding zu in state chom na sim do win athu chu saw ta din agom la ma ka se hin he ya chu tu ni khwa integration in thei da lo hi yong le physical linguistic demarcation pansa pathin thu to pansa icha chu ga le sa do wa hi le amo do I masading hi pu in kicha pending chu pathin he in pathin ikicha na pathin lungdei lo ki bor kha ding hi ikicha pending hi in India Burma Bangladesh ki ti ho chu kicha ding oi pu pathin ni na I macha hi pu in amo sa kicha ding chu ha chung no pathin Bangladesh si pa ti chu ukiteu si he dinga achom lama ka in sei tin sei do zo si bon chan pathin ni mar som pi taw ka ke pa